Você na rua. Kama itu dia kurang boleh gosem dia kuma. Ono na inche tigangre bagel kobena ninga biamono aba minto mwensi familia ito. Familia momugaka. Ndetse ndi yakire mondieki. Bono ekaro machire gaiga utubwatise kegeniepe. Ento que todo te para que fuera niña sai ngam biamo. Kende gion siga ko ka sense. Yo yo ko ka se njo banta ni banya sai. Na ende situ arule safari ya vere ntambi. Biamo na sinye njo mware ngerotie ngamutu chi. Emwan surprise ki actually ri tukoli ya na mambi yo na kwa teme robedio ye mekutana ni ngam. Para mwaro to anyuruga. Otwa chenje teme kutana yale kwa mambi. Tukaira nteka bwata litule sabato. Twarandu mapema asubuhi asini tomne kwenda na merobedio. Bako mwato cha ukora bono angechi sai 10:30 alikuwa renaro ngombi yamono asenginjo mamanyire naende mwanchire nge safari ya chake ne bya umata ile bilo symbolize obrai por macha que to musuma maicha maua maicha biblia iyo traso ko kwanya sai maicha chinyimbo echibere naende maicha simba nganje te simba ya Yuda. Lakini naenda mundra de tengo morainaro mori kuligere ya ne giraffe. Igo naenda monta que te guanche na ine inga mangana yu nachikoba naenda to kwaterane ko chakira se family naenda to gendo siko asaba abantu bande masemo kuitatukole ka ugene mirengi. Ekaro kwa kole ntongira msia kwa na ya yanko ya James. Ingege sire kera se simba erese bende. Ngoge tumwe wa tio botaka boli boise nyamira gai. Igo na boto kuji kubwati sawa sawa. Iga ali stories ko twatemi le kubwati. Andi tukiwa tabaka kwa vile siko kwa gase nyumba bonera na ende gochaka ili ndo nyaro konya abantu bayibo. Igo na musa tere tubenga kieli kira na gochika. Oge ndo konya abantu bayibo. Na inche na amuire ngani bonkoirana amatuka tigara masinini asa to bwati sitoiche na ino moto bwati kerte bashaka basa. Mai tenje na tofauti na abantu bali bande barobisi. Bali bande bagocha kurichi ko. Inche digo ande gas bono iga. Nandi ngonkuru gas yamanyo ichegas. Iga bantu baito kumachakira iga mumanye ngatimba se gotigegas alafu ichega iga. Ne myake ya ne monde inga bono kwalita. Kumbe ngoli ta yanale. Ngoso bono. Ngoso. Ya. Panya ngoicha. Mo baiso kumbe ke se listi ya rita. Iga ngoicha mo ngimirmu nainde chaka ko gas. Inganchete mangana mange ingo korali abamutara ali bali ogocha. Bale bache ndeni nganzi to bale ne biashara ni nganzi nyima tengo kara murubule andengo kara muri biashara lakini elevo elia ne senu bikona ni ngasi ni aende teso ko ya translate into the leadership ye county ite ya Nyamira na beko nyara wakali binte ngao inda bantu baito bawonchole igo bono tiga bale ni biamu timbeso kwa na mangana mange mbiamu na singi jokwerwa inga bono mwantigire ni kare gasi desko ama kwanza ya mwate ya wani kuchakira siku cha nyumba ona ende tuachakire nyumba na ndiko chisiko karibia hiyo ndio mwana sana asante kinda kitimba rosesa mangana mangi na kinda kitako bashwana nyumba support une family na ino mon support ni support ya watu kwa county ya Nyamira na baroba support lakini ultimately umra ina ro tanga kero umra ya tanga ni abantu bako kwati ko manga wonsi ko bako bia kwanya kale umra yoro tenenire abantu baye bayikaranse orumurayi ikaranse abantu baye bahari okonyarumurayi uraze abantu baye bakure okonyarumurayi ukure abantu baye bakire babere ancestor abono ntumaitise igo ndo tutagete abarayi batemini wima au kolegas finally umugambi mu maita na rolegeti yaganyamye kali sengi twachaga ngari tukulyana mo support tinda badainga mu elect na badai mu support sawa tiga ende mbaka kure imyaka nere wika ekaro mwaka ngire watobulemo aba murabaza aba madabi ngayito gobetere watobule amutura gotigera mbonga bosito kobeka algo mokogoti ole moko nage bigoso mama ita magana kan saba seni mona asante sana karachi kwana ngane yemo amurembo ya mona lega iko tabakwa ina ro kondo gara ka ontari mona tataga ako bakwanya abatengene yemo aba
termine dieta. Minto napakubani rembi amore mwense sema korode. Amore naende. Sama hitango Judy Mora. Ono tuana ile Chanwa is my father-in-law. Kwa ile rietari haye. Ono ntunjano. Tigangira nerimbi amona singe chiwo sange kano era. Oyo beire. Buna njenda tebe na tumanya sitinga kichinge. Nande soroche ora aboyo romboro kwa matunda. Akero to koligereria mangana mange. Mondo tayo gochora sako iburu. Kusonde naro chore taiburu asa. Bono nchengo tebanga. Uonta sa chora asenya sa machorete. Familia ya sako kina. Na saiboire amachorete asaragia. Egento egetangani ngakine tase family of Kristo. Egenta biri na kero kimia ke yons bikano ninche kero namonyora kari kanisa. Boni gani kanisa no monto nyasaro moiro kete nyasai. No nyana ali saba masai tore eba mumanyite bumo monto nyasai. Mochando nde bonsi. Ekera go solfu mochando nde bonsi. Liga ko akoligere korwa asamariko. Ono na abantu bali tomanyete na barabwe bakumoroka aseke masai oldungani lenga nabigo tero era bakumoroka iyo mine ti umuntu nyasai kono byamona senyenje kumukini enjereyo ande tokwira ne nyasai byamona senyenje agenda gaire kwa kumugwata na kumukini kuikaboni nyamire se konyoro umugambi umuyo nyasai ne kaunti era kwa byasai. Eka tukoligere kira se ama ene nyamira maito obuna bobo mayo lakini muise konyora omonto mokebuno yiga ebirengere ebire buya tali monto gwatenda mwamu kara nyore kiria konyora na bagusanga na kiro omonto igo nyamire kwimoka ono kumwachire gabune family go support njirende yonsi asama sabo na gukwana n'abantu bandi sikogaria tiganya sabo abana ni tigatingwa na mange tiganera mutigera menta yaye biya mona sana sogocha sikogaria tiganya sabo abana ni tigatingwa na mange tiganera mutigera menta yaye biya mona sana sogocha